салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи як савол аст аз ютуб канали ҷавонон тв. мо имрӯз тасмим гирифтем ки бахшида ба рӯзи 1 апрел ки дар саросари дунё рӯзи ханда ҷашн гирифта мешавад, байни сокинон пурсон шавем ки 1 апрел барои онҳо чӣ гуна рӯз аст. марҳамат, рафтем. санаи 1 апрел дар тамоми ҷаҳон рӯзи ханда дониста шудааст. рӯзи дурӯғгӯӣ не, мақсади ин шӯхиҳо, шӯхӣ кардан бо мақсади як болида кардани рӯҳияи инсон ба ҳисоб меравад. бинобар ҳамин инро рӯзи дурӯғ гуфтан мумкин нест, фақат гуфтан мумкин рӯзи шӯхӣ, рӯзи ҳазл. асосан ин рӯзи ханда аст, барое ки бисёри одамои калон ҳам дар ин корҳо иштирок мекунанд ва ҳам кӯдакҳо ва ҳам калонҳо иштирок мекунанд. барои ҳамин рӯзи ханда ҳисоб мекунанд. این روزی خنده میباشد زیرا که در این روزا بعضی آدم ها شوخی و هر خلچی و نغمه ها میکنند و در آنجا به نظر من روزی خنده میباشد. روزی دروغگویی، روزی خنده، روزی مسخره. اول اپریل یعنی اول اپریل میگن اپریل فول، یعنی در روز اول اپریل هر کسی که دروغ مسالمت آمیز، دروغی که دیگران را بخندانه، خنده بده، خوش بسازه، این یعنی همگی کار میکنه. مثلا در روز اول اپریل من خودم بارها بر بچه ها، بر رفیقایم، بر جورایم یگان گپای گفتیم که اونا باورشان نشده و حتی مثلا جدی شدن که چطور این کار کردی، ولیکن بعد از چند ساعتی برشان گفتیم که اپریل فول ساختمتان. یعنی در روز اول ما برای شما دروغ گفتیم، شما نفهمیدین، بعد خندیدیم و امروز جورای خود خوش تیر کردیم.